شێوانەکە کەنوبن وانە هەفتا پرتوکارەفا هەشتادا ئەوژی تەبگەرێن لە دژی ئیسلاما دژبەر وانەیە بوری دەشی مەبرێن مەگۆ ئیسلام بێ چ شێوایی دەرباسی کوردستانی بوو و شێوای پێشوازیە کوردان ژێ ئیسلامێرا چاوابوون مەبرن ئەمێ ئیرۆژارکی دیترێ ئەمێ چ تەبگەر لە دژی وێ دەرکەتن ئەمێ بن دەبێژێت ئەماگۆ دوانێ بوری دەژیمە ئانی سەرتمان دەماکو ئیسلام دەرباسی کوردستانی بوو کوردان خوا ڕادەستی وێ نەکرد زوو بزوو هەن جوانە دەبێژێ دەمەکێ لەبەر خۆدان و ئیسلام نەپەژراندن هەن جوان ئەو ژێ گرێدای جێگەون کەسین گۆچیایی بوون خۆ ڕادەست نەکرن کەسین دەشتێ دەبوون دەمەکە درێژ لەبەر خۆدان دەبێژێ و هەنێک جوان هەبوون و ڕێبازên xwe guhertin û berxwedanên xwe berdewam kirin. Hin ji wa tevgerê ku li dijî İslamê derketibûn û li ber xwe dabûn, berxwedana xwe berdewam kirbûn, tevgera hûrimî. Hûrimî ew jî navekî belkî li ser guhê we ne xerîb bê, ne dûr bê ji ber ku di tevgera mezdek de wextê got me mezdek bir, me got mezdek hate hilweşandin lê piştî demekê bi navê hûrim berdewam dikê. نخوا امکارن ایرو بیشن هورمی وقتی گودر دکبه تبگره هورمی خوا وکی شوپاندنا زردشت و مانی و مزدکیشی دبینه او جی لسر شوپا وان دمشه بردوامیا مزدکیه لسر شوپا زردشت و مانیشی دمشه هورمی دبیجه او بخوا دبیجه د پێشەنگتیا wê jina bi navê hûrim dikir pêşengtiya tevgera hûrimî jina bi navê hûrim dike jina bi navê hûrim pêşengtiya vê tevgerê dike navê wê jî yan jî wateya navê hûrim hûrimdîn jî wateya tevgerê tê wateya ola xweşik ev tevger kengî derketiye û li kûdê derketiye dibêjê ev tevger di sed sala heştan de derket بطيبت كنجي بشتي سرهلدانا أبو مسلم خراساني بشتي سرهلدانا أبو مسلم خراساني دي صد صالة هشتان دا درد كبير لروجهلاتي كردستاني بهتري خوا درد كبير بجي تفقرا هورم وكا طيبت مندية وي أمكارن بجن تفقرا هورمي بچه جدا بجبا تفقري ديتري دو بجي شخوا دبي كومينال بو تفقرا كومينال بو ووكي ديتريشي دبيجي وكهافيا جنو مير دباريزي تفقرا هورمي تفقرا كومينات وكهافيا جنو مير جبركو اوجي لسر شوبا زردشت وماني دمشي وكهافيا جن ومير دباريزي دبيجي تفقرا هورمي بشترا لچه دبقري لشكري يانجي لچكداري دبقري چما لچکداری دبگری پشتی گوت هفگره که کومینال و کبیا جنومیر دپارزه جبر کو راستی ایریشن اسلامی تیان جبر خدان دست پید کید بجه پشترا لشگریشی دفگری دبجه وکا سنبل شخورا سنبل آخوا کسین کو تفگره هورمی یان جی باوری هوا به هورم دهات وکا سنبل شخورا جل و شاشکین سور گرتبون دبیجی وکی دیتریجی دبیجی لصد سالا پنجان دا لسر دست عباسیان تی عفوا دبیجی 5 سالا بردوام دکی و لسر دست عباسیان تی هلوشان ده نخواهم بیچاره که دی تفگرا هورمیش دست بکی دا تفگرا هورمی شوپدار کی بون شوپدار زردشت عمانی و مزدکی بون هر یک جبان شخوا گودر دکه نخواهم اول شی بیجن زردشت مانی و مزدک نهاوکی گو ام دبینن ناو گو لتفگره تیگرن لسر ناوی پیشنگی وایه نها جبر ویه که مثلا تفگره زردشت جبر کو پیشنگی وی بناوی زردشت مانی تی سر ناوی مانی و مزدکی تنه ناکوکی لسر های هند بیجن لسر ناوی مزدک و هنکشی دو بیجن لسر ناوی سنبولا زردشت اهورا مزدا ناوی تفگره مزدک لی حاتی کرن ناوی هورمیشی لسر شوپا باند مشی و ناوی خواه جکی گرتیا بجاره جنا بناوی هورم گرتیا و اتر آوی چیا اولا خوشک
اولا خوشک بپیشنگتیا کیا جنا بناوی هورم پیشنگتیا هورما مگو جهی وی لکود در کتبو اتکی جان سالی دا لی روجهلاتی کردستانی 200 ساله 80 در دکوی نخواهم کارم بیجن جهی وی لی روجهلاتی کردستانی اتکی جان سالی دا 100 ساله 80 دا بطيبات كيشان دمي ده بشتي سرهلدانا أبو مسلمي خراساني ده نخو مگو وكا سنبول كسين كوباوريا و ب اولا هورمي دهات يانجي بتفقرا هورمي دهات وكا سنبول چش خورا کربون جل سور و لسر سری خوشي شاشكا سور وكي سنبل شخورا قرتبون نخو مگو او هلوشينا واكن جيبو دبيجي بشتي 5 سالا بردوام دكي لسر دستي عباسيان تي هلوشان دن من خو مگو 5 سالا لسر دستي كي عباسيان هاتا هلوشاندن افجي تفقرا هورمي يكش تفقرين كو لبرخودانا يانجي برخودانية كرنا لدجي لبرانبري هاتنا اسلامي نخوشو بدار زردشتوماني و مزدكا واتياوي واتا اولا خوشك پیشنگتیاوی جناب ناوی هورم دکر جهوی لروجهلاتی کردستانی 200 ساله 80 ده بطيبت پشتی سرهلدانا ابو مسلمي خراساني سنبل هوان وكي سنبل شخورا جلو شاشكي صور قرتبون مگو هلوشينا وان پشتی گو 5 سالا بردوام دكي لسردستي عباسيان تي هلوشان ده اب تفقر بناوي تفقرا هورمي ياكو بوده راستيا خدا بردواميا تفقرا مزدكا ياكو بناوي هورم بردوام كربو انا مي تفقرا ددوا ياكو لدشي دستهلاتدارية عباسية بناوي إسلامي دما درباسي جهد بون لدشي إسلامي و دركتبونا هولي نخوامي تبقرا ددوان أو شي تبقرا بابك تبقرا بابك مگو أمي أو شي تبقرا بابك كيا كنجي دركتيا و چه إيريش لدجي وي هاتنا كرن كنجي هاتيا هلوشاندن نخوا أمي أب تفقرا ددوا ياكو لهمبري إسلاما دجبر سكنية تفقرا بابك دبيشي 100 سالا نهان دركتيا دبيشي شخوا أوجي وقتيكو ببيشنكتيا بابك بو مزنن ديساشي أمي بيج وقتيكو أم بابك ببت ببيشنكتيا بابك تفقر لسرنابي بيشنگيوي تي بناس كرن ببيشنكتيا بابك بو دبيشي او بخوا كنها كون لراستيا ويفقرن بيجا بابكي كينا يگو ببيشنكتيا بابك او بخوا اولا هورمن كسين كو هورمي بوارا مابو اولا هورم ددليوان دمابو خواجارك ديتري بري خستن كرن ودبن بيشنكتيا بابك دا خبر دوام كرن نخوا هر تفقرك قودر دكبي هر بردواميا تفقرا بري خويا نخو تفقرا بابك د 100 سالا نهان د دردكبي بپیشنگتیا بابك لي او بخوا بردواميا هورمية جارك دي خبري خستن دكن بپیشنگتیا بابك بابك كيا بابك او كسكي كردا لي او بخوا دبجن لي جياوي جي ازريا بابك كسكي كردا جياوي ازريا دبجي بابك برخداناوي 22 سالا لهمبري عباسيان بردوام كريا برخداناوي 22 سالا دوام كريا شخورا كلها بزي كريا وكي ناون بشي وقت گو بابك دبي پیشنگي او كسن كو هورمي لوان دما بنيانشي بردوامي هواندكي كاري بود دمك كندا بگهريجه ك گرنگ او خمازن بكي ده هريمي ده جبوبيكي
عباسیان هەوڵدان و خواش بێ تەفگەرێ خلاص بکەن یان ژیژ بابک خلاص بکەن کەنگی دەما خەلیفەیە عباسی ئەلمەئموندا مەئمون چت کێدا بۆ خۆش تەفگەرا بابک خلاص بکەی دەبێژێ دوو ئەرتێشە ئامادە دەکەی هەردوو ئەرتێشاژی بەسەر بابک دەدەشێنی لێ ئەب هەوڵدانی وی ڤالا دەردکەبن چما هەوڵدانên مەئمون ڤالا دەردکەبن دەبێژێ بەرک و بابک هەردوو کاژی ببن دخی مەئمون دمرێژی لێ ئەو کولا بابک پێرە دمێنی ئەو کولا کو کوشتنا بابک و خلاصکردنا خوا ji wê tevgera li dijî wan derketî pêra diçê yanî dimrêjî ji babek xilas nabe her bir xwedana wî berdewama lê li şûna wî wextê got Muhtesim tê Muhtesim xelîfeya li şûna Me'mûn tê dibêje Muhtesim jî ew jî ser wê ermancê kar dike ermanca ku xwe ji babek xilas bike çi dike Muhtesim jî di heman demê de wekî Me'mûn ew jî ertêşeke mezin amade dike تاکو li xweş babek xilas kê ertêşa wî dibin firmandariya yan pêşengtiya kesekî bi navê Efşîn e Efşîn kê Efşîn kesekî Tirk e dibêje Efşîn hemû cûreyê hovana û hemû hêza xwe bi kar anîn da got babek bide erdê dibêje çi dikir Efşîn dibêje tu cudahî dera got dikete tê de tu cudahî nedixistin nava زایندên got werdebûn yan jî ji aliyê zayend ve û ji aliyê temel ve bi awayekî hovane bi hezaran ji wa kuştin yanî ne jin ne mêr ne zarok ne kal dibêje cudahî navbera wan de nebû yanî kesê got Efşîn wa li beramberî xwe didît dikuşt çi zayend bê got cudahî bikeve navbera yan zayend û yan temel de kesên pîr û kal jî dikuştin zarok û jin û mêr jî bi tevahî hatin kuştin bi hezaran li ser destê Efşîn hatin kuştin dibêje û dikeve kelhabez de jî kelhabez di 807 de dikeve destê wî de dema got kelhabez ji destê babek derdikeve vî çaxê tevgera babek li beramberî Abbasiyan lawaz dibe ji ber got navenda wî ji destê wî çû di 807 de kelhabez dikeve destê xelîfeya Abbasî Muhtesim de lawaz dibe lê bi hewldanê xwe dike carekê dîtirin ku hêza xwe dîsa kom bike li ser hedê li bajarê ser hedê carekê dî hewldanê komkirina hêza xwe dike bêje her çi qasî ev çembera şer dişkan qut dikir lê Abbasiya carekê dî êrîşî wî dikirin û nehiştin ku hêza xwe dîsa li ser hedê kom bike dîl dikeve babek û di 808 de bi awayekî hovana ji aliyê Abbasiya ve ew jî tê kuştin ev jî tevgera babek bû me aniha carekê dî xalê sereket lê ser te pêşî ji were deynin me got tevgera babek kîşan salê de derketiye di 100 sala çi bû 100 sala nihan de bû ana got beramberî vê bikin ev 100 sala heştan de bû ev 100 sala nihan de derketiye weka me got berdewamiya ola hûrimî bû carekê dîtirê xwe dibin pêşektiya babek de di rêxistin kirin me got babek kiye babek bixwe kesekî Kurd e lê dayîka wî çi bû Ezerî bû navenda wî me navenda çi ku de ji xwe xistibû navend babek me got Kelha bezî ji xwe re kiribû navend çend sala li beramberî Abbasiyan şer kir 22 sala şer kiriye li dijî kî Abbasiyan me got xelîfeya Abbasî Me'mûn çi kiriye bi kar anîn da got babek bide erdê me got bi du ertêşa êrîşî wî dike
لێ مەگۆ ڤالا دەردەکەبن هەوڵدانی وی ji ber ku babek her du êrişê wî jî yan her du artêşê wî jî bi bin dixê me got ev kul ya babek bi me'mûn re diçe gornê jî me'mûn dimrê jî lê ji babek xilas nabe kîl dû wî hat muhtesim hat muhtesim çi kir me got ew jî artêşeka mezin amade dike ew jî artêşeka mezin amade dike bin firmandariya kî de bû bin firmandariya efşînê Tirk de ارتێشەکە ئامادە دکەی دەبن پێشەنگتیە کی ئەفشین ئەفشین بخوا مەگۆ کیە؟ ئەفشین بخوا ترکە مەگۆ ئەفشین ئەف ژێ دەبێژێ هەموو هێزاخوا لە دژی بابک بکارتینێ و بە ئاوایەکی هۆبانە چ جهێ گوتکەوێت تێدا دەرباسی ورد بێ وا دکوژێ بە هەزاران مرۆڤ هاتن کوشتن تێدا پێگۆ جوداهیە بخێت ناوبەرا تەمەن و زایەنداندا کەنگی لاواز دەبێ ئەف تەفگەرا بابک دێ حەفسەد و هەشتاندا لاواز دەبێ عفوا نه حەفسەد ده هەشسەد و هەفتاندا لاواز دەبێ چما ده هەشسەد و هەفتاندا لاواز دەبێ ئەف تەفگەرا بابک ji ber ku kelhabez ji destê wî derdikeve navenda wî ji destê wî derdikeve hêzê xwe dikşênê ku derê dixwaze carekê dî li ser hedê wa kom bike li ser hevdû lê ev armanca wî pêk nayê û di heşsed û heştan da bi dîl tê girtin dibêje bi awayekî hovana tê kuştin bi vî awayî tevgera babek jî tê hilweşandin ew jî tevgera doyem ji tevgerên li dijî İslamê derketibûn nago bi navê bi pêşengtiya babek bûn ev di tevger îro me birin lê hê berdewamin tevgerê me em ê wan dwanine dîdemê bibin em ê ana pirsên nerxandinê jî çareser bikin yê got li derbarî vê waneyê va her du tevgera dibêje hûrimî tevgereke çawa bû û çi nirxê diparêzê tevgera hûrimî tevgereke çawa bû tevgereke komînal bû û çi nirxê diparêzê wek heviya jin û mêr diparêzê ji ber me got ew jî li ser şopa zerdeşt û manî û mezdeka ew jî wek heviya jin û mêr diparêzê bije serhildana babek lê hemberî Ebbasiyan çend sala berdewam kiriye me got 22 sala şerkiriya li hemberî Ebbasiyan dibêje ji bo têkbirina tevgera babek xelîfeya Muhtesim çi dike ji bo têkbirina babek yan jî tevgera babek ev kiryarên Muhtesimin me got artêşeka mezin amade dike dibin pêşengtiya Efşîn de Efşîn kesekî Kurd e yê got bi ji hemû hêzê xwe li dijî tevgera babek bikartîne çi dike bi hezaran mirovan dikuje bêgo cudahiyê bixê navbera temen û zayendê de kelhabez ji destê wî di heşsed û heftan da derdixe û di heşsed û heştan da babek bi awayekî hovana dikuje ev kiryarên Muhtesim bûn li derbarî tevgera babek û saeta we xweş ez hêvî dikim ku jê fêm kirbê